una papa na jayengona waining osho itijeta unika ekaleka la jayengona wacho kisho itijete kaleka papa to mayunina waining osho yesingara kinai alosena na lochanga wacho kisho kadeke ngara kinai aswa muda na mani angona waining osho papa ingara kinai idare ngo Yesu Yesu idare yongo supo pe papa Yesu idare yo Yesu nalo sitena Yesu idare yongo emo to situnga kajana Parida, Dorai Uncle William, get the massacre. Katunga, atokisho epuata atokisho. Kwenye natoni singini na idumujo na cheka. Oda kaki Yesu atoni singini Yesu ingara kinijo. Harebo na toka lekoni. Epota atokisho. Oda kaki Yesu kone kale Yesu ingara kinijo. Ona cheka harebo na tadeka. Inido na cheke budi. Oda kaki Yesu ke oh Yesu ingara kinijo. Inachika rebo na tedukone. Engere ona chike dukone. Oda kaki Yesu dukone. Yesu ingara kinijo. Abeite rebo na tasomukoni. Neni dai puati okisho. Oda kaki Yesu somungini. Yesu ingara kinijo. Abeite rebo na talositi da. Ngini dona chekilo sijo. Oda kaki Yesu rotokoni. Yesu ingara kinijo. Yarengo Yesu. Yarengo Yesu. Yarengo Papa. Epona woni sija tunede kai kwenya ngeto ngene kere nyobi ko project nga uno e balo samye da kina naturis bale mame Yesu itona cheka odaka kiesa kona tun akono nga ishala miki e kamaneja Esenga Francis Idore Director Comside Digital Services Limited e yalama